Repot kelakuan, tak gulaku. Lemah tengah malam dadi kalebun lakon 4 jam. Gaji tak lemung gonggo kon bulan. Lemah pulpen lah kok. Pulpen lemah. Loh, ini naik. Pulpen. Hah? Budi kopeng ya? Pakai kopi. Pulpen dulu lah. Ya, teroleh ya bantuan mikirin masyarakat deng tuh so apa Ay, marah kau minta pesen aku antar ke konjangan Ria. kunjungan demah Hari bolin bu kak berani ya kasapa hari bebek kung temor. budi kerja pak Ay jangan lah kak. sadir ya Iya boleh mangkat tak mangkat tebolin sitiban pula 5 kilo Ria. iya ayo turun apa ban turun nggak Bedah. ingat lele Iya. ya Berapa ya? sakit ibu Hari 5.000. apa nih Sakit ibu. iya 5.000 tuh ya 5.000 sabolo Mendang Ria. Balik 5 kilo. berapa 5 kilo Berapa setia? mungkin 2.000 bukan 10 deh Ya. si nyari tangan silan makan pamendang je Tangan kibini na ojek 5.000 je ngojek 5.000 silan makan kelakuan ruwet kok mikirin masyarakat di bola tak tahu cibi tuh Enggak ada remah di non remah pasti abon yo tak lem dateng Aru bius sececen bro. Nggak ruang melulu. iya lemot ruan nolong ya tanda tangan apa binganku ade Nonton TV dan kedebun tanda aku tak lagu aja Kok? seneng aku. tak keregotan tak kere setuju mulai gelap tak lem dateng tak tahu Tak nem datang. Wah Arya ya marah kau ngetos ban mulai gelap Apa ba? boh non paling antara kunjungan jera Iya ba. Apa re? hari apa boh menindra majeng banjera non ban kan bini kelebun nah maje katron benon Iya beram. Mana duduk jalan Ria. Kepada nang kok ngak Ria berikan na. Arya kelampina ban keluaran tahun belum polo ki yang kui non Yang Ria si Anya. Tabodik mupu. Astagfirullahaladzim non ban mak rasa kelu non selada iya salah ada setrika kan naring letak tahun kona setrika kan letak patelecek aduh abulu-bulu aduh Buli pernah. aduh sate tak musim ngabur nang ajaria jala lekole bibir sate sa minyak wah kunon Beram memoncetan ngak Ria lah kana. Aduh, pese astagfirullahaladzim melek tas non mesen ro kalondon mun binin kelebun kan banyak pese pah ngakui plastik tak tahu arah apa non mak dus modus si ban kakancan naria do remah engko tang laki aku nyiram tepi ki kelar mele anu mesen wa online wa 15.000 Ya jadi perak beli lah kana. mele tas mesen online sate gonteng aduh kok tak terojok ngapur. iya muan aja ban muan biasa no glowing gitulah do remero nga artis-artisan rumun binin kelebun biasa saya laki na bini pole setiap mau saya kelebun banyak bini nah tak rabot Bentang laki. iya bontar rabot puto na sila tak parfum lo telo do yo katina meja kakanca do kok kina ko mang kata TV ban anu ban ke TV ban jira lu kelupu
Bon mak dikit na aki di non ropuk. Tina na terus rasa apa orang praktek praktek ngaruh ben kalau bina kayak atau karbon lagi. Tina cak lah tempur mayu sentimen pesan cak lah tempur Tina. Bener canak kana ya. Engkau ri kurang anu. Mak burung di masa konceng na kok moli apa ngoca akal laki kok mak li cukup tak era betongku. Beremar ya. Boh, tedung. Datang lah, Datang lah. macam aja nak berkata, lele aja. Kenapa? Kok burung tak konjangan todus kok akan cas? Ada apa? Mana kau yang jahil masalah kana? Kongko tak glowing dalam pinang kola tahun berempat dan balik cungko tak laki sandal si tengki. Maksud tak? Kita liburan, mabulan liburan, coba lertin. Kalau tidak fokus larang gitu. Fokus apa? Bahan ni andi boleh buran. Kan tak latin ng komi bagi ka si nomor 2 ungku jana kana. Nomor dua apa? Korea, insyaallah taala, bukan si nomor tong si kebun telepatih sampai akhirat. Beremang kola cukup tu senangana, kau tinaki tay ka bareng je burung kau antar koncongan je lah. Maksud tak bukan bulan kalam pinang aja dia. Iya, lah musim setir ya, musim di bud polo. Betul se mapote, kola sama potero. Kota yang laki ba ancup. Ya, bukan dia para aja keciptaan si gubesah. Cok boba mula asli na kolek ngak dia. Cok ko poles papote. Muli pote ngak potong mas tau. Tina ngak jadi. Kok senengan ngak jadi ban. Si alami ro. Mana kau pasti ada bareng sunakan benda. Berapa tahun ketika lebon itu pun pakun ni kuah. Nyari lain bareng. Tak bareng. Cuma tu sebareng siduan. Siapa di situ orang fitnah? Tahu tahu. Ya betul nak nak. Ya jangan ingin mancorang kau ban. Cucu kalau kapi fitnah. Semacam mereka. Beni mancor lah kat setiangku. Setelah 2020 beni 2000 berempat. Tahu sih 2020. Ada tiga lebon dia benih lecu. Tuh, mereka beli kelampih, mereka beli bedok. Kok banyak pikir rakyat. Butuh bantuan beras, PC. Engkau si tak mil, orang tung di mau lihat. Mikir nebaan, pasal mon minta kalau disilang larang. Tak mikir rakyat, kau tak pilih ben rakyat kiles. Muka lah berapa tahun, buat ni ala cuci kelebun. Kau lucu, kun pak kuning aria. Ini pasal bermayu. Ada yang kok dia petiti kalebun amanah dari rakyat ya waktu ya pada pak beri bantuan ke masyarakat pada pak apa sih masyarakat di kebutuh layani kok dia kalebun artinya cak maturan rokoli kulin rakyat tina memberikan lebih lagi ya di bulan akhir burun sampai nomor 2 bulan kan raja nih jual. Lu tahu nak berapa kak? Setahun kian, mana cuta atau kamal lo beri? Wala kalibun durut, kalibun nong kasih roh, nampail 300 sapro, tuner, nampail pasti bahan pakun mau terengaruan. Tak sanggung sana, tak todus bentar senalo. Mana kok todus kak? Mayu kau melaki je. Kalibun nak tokar. Jadi melaki nah, berak kalau beli melaki, berak motor. Siapa tu pak beda numpak katel? Iya jadi ya. Numpak katel, nyaman. Kok malo kak? Tinak Mon ba, beli lah kerja. Kira cenci melolo. Jadi ini pas sabar mayu. Kau nyari utangan? Bila dia. Bulan datang. Tolo sering. Saya cari masuk kelibun si lain. Kelibun kalian kelibun pakun ni kuah. Cok naro si lain deh. Kau dia kan benbek mendengar jika masyarakat. Jadi kau lihat rakyat. Kutuban apa beda nah angkau tunjukkan ke masyarakat benda je cak sederhana cak kali boleh beli kat rumah kaya tibi pikir rakyat tu Iya mak si lain pun nyaman. ini kok beban penyaman ngak dia Mbak menjadi lakaran. pihak kelakuan tak mari kok sini cak lo kau mikir jadi mayu sebilah boleh
Ya Mayu tulis setia. Iya Mayu. Ah, Mayu, dia nyari mau tangan. Tanda tangan melulu jadi ya. Jadi harus yang LBC. Degi. Nyari bantuan ke masyarakat. LBC. Masyarakat Malay makmur. Jadi. Mayu tulis. Iya, Mayu. Terus Iya, iya, Mayu, Mayu. Tulis ke Mayu. Iya Mayu. Jadi korban penyakit. Tukang fitnah. Korban penyakit. Si kedua jadi. Kurang aja. Jual.